tu je Šimon a Kaťa. Neskúšaj to doma. Dobre? A kúkajte. Skače. A kúkajte. Kúkajte. To neviete, čo? A dneska sme na trampolíne. Sviete. Vidíte? Pružina. No. A od som urobil brávku, vidíte? A tak dámy a páni, zlúči sa s vami Šimon. Pozerajte môjho kamoša o 3 a pozerajte môjho ešte druhého kamoša. To sa volá Kristián a Šimon. Dobre? Čus!